Taytan Diospa castigo kay pajaman almuchkan atong tesis ongkoy kay pajapi inflamasyon ongkoy kalentura ongkoy nisyurupay usyay kausay unang wiñaypaq Tayta Diospa castigo kay pachanan hamuchkan ñaro namasi atong tesis onghoy kuna kalentura onghoy kuna inflamasyon onghoy kuna Cielokuna para kuna mananyang para muka ay pakunan takrayan pastukun ang wiñaypaq langgos takunan amon sadyaman ng kausanga pastoyak kumanaka animal kunawan Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 22. Se lo mandan para kuna mananya para mungkanyacho. Ay pasaros anchikunan pasay bahla takrayarunga. Chay ponchaw mi warmi wawan kutami yan ay mantamiyan nungka wawan kutami wajagus amparis ni yan ay mantam usunga wajagus amparis ni yan ay mantam usunga. Aleluya. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 42, versículo 57. Chay punchaw mi warmi kuna mananya mi kuy kaping wawan kuta mi kupungkan